Faigo alikima galukuma fu lutu media udea so anga alishpekia gaman fu pamakana langa tabiki anga wafude baka mafin akabite Faigo alishpekia gaman ubwani akshi wa fraka bikawayon kuwana udea so fu leli fu de gawan fu bwani akshi gomo fa fi besata giwini anga sana wo ko fu gaman and sa agaman edu anya to sefi Ami de Kali Grammar Forster Youssef Misayere. Wangama, de gama, anadu konde keti de nende Kali samagama. Na sensten di debakate ki ukomoto na afi kanchako asana. Ne na saudi apete, somen fuama teke asafu komoni uguya abushi. Ne ndi uguya abushi. Na fubushi anda ude gama ibi wan folu kwa gama fi lukwa folu ku fi fusani bu wakabun na ine alibi ni diude en te wan sani na iwakabun da te itaki te de noani teki da yu angalanti woko en since te lanti be erken ukaba taki na una taki man fo apishi watanga folu ku diwabi dana datina woko fu luku fasani mugo bung na ina apishi watape tan anga folu kufi lespeki gaman fali bi kon de non because de utaki nugon tapu weshike taki agama woko ding holen ki fade be yolena abifo well fanaf di de gawan bede da fali bi be wo egona foshi da na igosomo because I did the young Kwanfu, te de gwa baka peshi, da de be gwa baka peshi anga wetinga order. Mad baka ten, de akonde taki, de na gwenga wetanga order mo, shikoko, da tende gwen na foto anda, da de go leli ta libi, denga wanfu ambe giden, fuko mokshi, anga dufu na bushkonde. Aso de yon kwa igwe dae lonto ete kita alibi fute ke fade alibi konde wansu tu fashi ma pe obede anga de wet food and orders fu that in I kengi if ye kon ne i kom fu kocha a foto libi kona pe ode afudu ala de so sansa we ye pasa so langa de peshi that de da yo kishi problem na se fu ya dana so ashiko fugoleli aleli konatu macha type for anderen sani kwa nya makandi libi fubush konde te sofara lespeki gama upotida